I lijep pozdrav ljudi, DJ Haker ovdje, evo nas u novom klipu. Dakle, na samom početku klipa bih želeo vam se zahvalim na 700 subscribera. I danas ću da vam pokažem, to da vam preporučim neke igrice za slabije računare. Dakle, možemo da krenemo. Prva igrica jeste Flatout 2, dakle ova igrica ne zahteva nikakvu grafičku, dakle dovoljno da imate grafičku od 128 MB, ne zahteva ni 1 GB rama, što je normalno za slabije računare. Dakle, odlična je grafika, odličan je gameplay, tako da možete skinete, ovo je ubedljivo najbolja igrica za slabije računare. Druga igrica jeste GTA San Andreas, dakle ne vjerujem da postoji čovjek koji nije igrao ovu legendarnu igricu. Ako postoji, neka se javi na moju Facebook stranicu da mu dam link. Dakle, vjerovatno svi znate šta se radi u ovoj igrici, tako da neću da dužim toliko sa njom. Kada smo već kod igrica koje proizvodi Rockstar, dakle moram da napomenem i za igricu GTA Vice City. Isto je sve kao u GTA San Andreas, samo što je igrica malo starija i malo loša grafika, tako da neću da se zadržavam toliko na ovoj igrici. Četvrta igrica jeste Call of Duty prvi deo. Dakle, Drugi svjetski rat, mislim da je u pitanju, imate svoju vojsku tu i borite se protiv druge vojske, naravno pucačina je igrica, tako da skinite pa vidite. Šesta igrica po redu jeste Call of Duty 2, dakle sve se isto radi kao u prvom delu, samo što je bolja grafika. Sljedeća igrica jeste Fear prvi deo, dakle horror igrica, vi ste tamo neki policajac pa trebate da istražujete neke zgrade, nemam pojma. Dakle, sve u svemu ovo je horror igrica i nije nešto strašna, ali više pucačina nego što je horor. I ovo je posljednja igrica za danas, to jest Minecraft, dakle vjerovatno ste čuli za nju, ako niste čuli sada čujete. Dakle, skinite ako niste igrali, ako jeste nastavite, nemojte nikako da prekidate jer ove igre se ne može vam dosaditi, uvek nađete nešto novo, možete nešto novo da radite. Dakle, ona zahteva nešto malo jači kompjuter, ali kada stavite grafiku na slabiju i tako nešto, radit će vam. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Pozdrav! I evo za kraj klipa jedan pozdrav za jednog mog druga, dakle stvarno sam dobar s njim pa moram da ga pozdravim. Dakle, zove se Bane, a njegov kanal je Infosvet, dakle pravi tutoriale, na primjer kako odabrati najbolji telefon za do 250 eura ili kako već. Dakle, obavezno se prijavite na njegov kanal, da ponovim još jednom, bit će link u deskripciji. I to je bilo to, pozdrav!